nuko Arsenal yo kugira ngo ibyayo nawe byo uzabyemere ni nka kipe yo mu Rwanda ejo bundi urumva Man U cyangwa indi kipe cyangwa za Tottenham yamuguze bucece Arsenal yihanagure ariko ticket tutarava mu mugwa Arsenal Hector Bellerin uramubona umukinyi wa Arsenal hama turiko turagenda ku mugabane w'Iburaya hari ibintu byinshi gose cyane TK hari transfer ziko ziravugwa gose ama transfer aravuga ubuhuha gose cyane nkuko wagiye kubona transfer ya y'umukinyi w'umwataka muri Dortmund HALLAND urabona ko HALLAND agomba kuza gufasha iki umugwi wa Chelsea kandi Chelsea tubona ko ari umugwi wiyubatse gose umunyaro Norvege rero akaba rero wo bise Ibrahimovic umuherwe wa Chelsea avuga ati miliyoni 150 hariya mumuzane hano muri Chelsea. Thomas Tuchel akaba ari umwataka ashaka wamufasha guhangana n'ikipe nka Man City kugira ngo bahangane igikombe cya championnat dore ko uyu mwaka ariyo ntego ye ko yatwaye yaje muri Chelsea mu gice mu mikino yo kwishyura ahita atwara Champions League wasimbiye Lampard ubwo rero aravuga ati reka nze ntangirane na Chelsea muri championnat iyi championnat izatangira mu kwa 8 rero uyu mutoza mu kwitwara yaravuze ati mungurire nani uriya mukinyi Erling Haaland mu munzane hano Stamford Bridge ubundi mbere kuko intama zambara ariko urabona Haaland muri Chelsea turabona ko yarafsa abataka batari bake yarafsa abataka batari bake ejo bundi tubone ko hari umwe umwataka ari we wese haranda kubwiye ati akwemera ati ndaza cyangwa Dortmund mu kwemera ati ndamuguhaye abandi nawe washaka aho batiza cyangwa aho bagurisha kuko uriya n'umwataka ntashidikanywaho ntashidikwanyaho niko benshi babivuga HALLAND turabona ko afise amahigwe menshi gose mu mugo bari aba Tammy Abraham bagomba kuca babatiza bari aba Odoy bose bagomba kuca babatiza bazabatiza cyangwa babagurishe kugira ngo byibura barezinga amafaranga yagura muri ya mukino na cyane TK urakoze cyane gose turiko turakubita tunyarutsa hariho n'umugwi wa Arsenal TK umugwi wa Arsenal harimo recruitment zimeze gute Arsenal ubu ngubu irimo irumvikana n'umukinnyi Ruben Neves uriya umukinnyi ukina hagati muri Wolves w'umunya Portugal umukinnyi mwiza cyane gose ni diri nziza cyane nuko Arsenal yo kugira ngo ibyayo nawe byo uzabyemere ni nka kipe yo mu Rwanda ejo bundi urumva Man U cyangwa indi kipe cyangwa za Tottenham yamuguze bucece Arsenal yihanagure ariko ticket tutarava mu mugwa Arsenal Hector Bellerin uramubona umukinyi wa Arsenal ashaka gusubira muri Espagne sinzi ko biranugwanugwa yuko ashobora gusubira mu rugo mu mugwa FC Barcelona canke kaja muri Sevilla ivyo byose katurindire tubirabe aho uyu mutoza Arteta ubona ko atamufite ikizere cyane kuko asigaye yicara ku mwanya we wa kabiri agashyira kuri namba 2 agakinisha uriya Cedric Suarez cyangwa uriya uyu mwana w'umwongereza Chambers usigaye ko ubona aho ari ho muhengeka kandi Bellerin nta kibazo afite rero ibingibi bikaba bishobora gutuma Bellerin asohoka muri ikipe kandi ishaka uyu numero 10 wa uyu mwana ukina ku 10 wa Leicester Maddison ni diri nziza cyane n'umukinyi mwiza gose cyane yes hagati ya Ruben Neves na Maddison awuhembwa amapaundi 100 mu cyumweru umenya we na n'uyu mwataka wabo uyu Vardy nibo bantu bahembwa amafaranga menshi muri Leicester rero ikipe ya Leicester ikaba imuhemba 100 by'amapaundi Arsenal irashaka kubikuba kabiri ibigere 200 hitumuzana ariko Arsenal abona amafaranga yatanga Arsenal amafaranga yo yenda yayatanga ahubwo vuga ati iyo recruitment izayikora na cyane turiko turava mu mugwi wa Arsenal reka dutambukira mu mugwi wa Manchester United tike muri Manchester United bariko baravuga yuko bya Sancho ko bisa ni byarangiye ivuzwe igihe
yamukeneye cyane gose. Manchester yamwifuje umwaka washize biranka ariko aho niyo deal maze iminsi ku isoko ya nacha bisa mu binyamakuru ahantu hose iyi deal ya Sancho muri Manchester isa nkaho yarambiranye ariko bitinde bihere biravugwa ko bigeze ku musozo bari mu masezerano ya nyuma bari gusinyama na masezerano ya nyuma ejo bundi hari muri pre-season uyu nguyu ashobora kuba ari kumwe n'ikipe ya Manchester kuva muri Dortmund rero Jadon Sancho uyu mwongereza ukiri mutoya cyane akaba tuzamubona muri Manchester bishobotse muri Sezita. Tukiri kuri Manchester United irakuzanira na Rafael Varane kuva muri Real Madrid. TK ubona kuzana Rafael Varane muri Manchester United hari kintu izokunguka yabe byashoboka kuko aje gufatanya na nuriya mu mwongereza Maguire. Urabibona ko iri partnership yenda ubona byagenda neza cyane ko Maguire nta muntu ubona bafite uhamye bafatanya kuko uyu ariko TK naguciriye mu Maguire nubona ko afise style imwe na Varane ariko bose nyine nabakinyi ba hagati muri defense kandi ubona ko uyu mukinyi Eric Bale akunda kuvunika nta kintu imikino yose bashobora kuba ari cyo bamuzaniye kugira bajye bagirana partnership. Ariko iyo tugiye kuraba Rafael Varane n'umukinyi n'umudefenseur mwiza cyane gose burya kuba ari umudefenseur mwiza cyane gose burya umudefenseur agirwa n'uwundi turabe Sergio Ramos yamufashe ibintu byinshi gose ariko Maguire nawe turabona ko ariko agira experience ariko icyo niko ndabona ko Maguire na Varane TK bafise style imwe Beri nawe akunda kuba ari mu bintu by'imvune kandi umenye ko bari bafise na umunya Swede muri defense Lindof nawe no mu defenseur mwiza ariko numuntu ahubuka gose numuntu ahubuka ariko ahubwo ngiye buriya ahakuzana yenda ariko nyine nuko champion y'Ubwongereza ikiza burya ubugomba gufita nk'abantu batatu ku mwanya ahubwo uyu Varane nareba nabi ntazicaza uyu mwana kuyu mwana wibuke ko umukino Swede yakinnye sinzi ahantu yabaye home the match yari umukino Swede yari yakinnye ni ikipe yari yakinnye na Czech Republic ngire ngo yabaye home the match yakinnye neza cyane umwana ukina neza muri defense kandi kiza aracyari muto Varane rero Michael Varane nubwo Varane muri Real Madrid afite experience nawe rero ashobora kuzaza yisanga ku gatebe na cyane reka tuve mu mugwi wa Manchester United tuje mu mugwi wa Liverpool aho mugwi wa Liverpool ko urarondera cyane gose Renato Sanchez kubona aje TK muri Liverpool hari kintu agiye kongereza cyane n'umwana n'umukinnyi ukiri mutoya kandi ariko atigeze agira ibihe mu migwi ibihe byiza mu migwi yagiyemo atari Erire yararimwo yabyifashemo neza urazi ko muri Bayern Munich vyanse urazi ko muri Swansea City vyanse ariko agenda kumenyera gose muri Lille urabona ko iyi diri ya Liverpool ya Grand Klopp turazi ko ari umuntu azi kuraba abakinyi bo hagati beza urumva Liverpool yaho zimushaka ariko aho anitware neza muri ikipe ya Portugal warabonye na cyane yitwaye neza uriya mwana yakinaga neza rero Klopp yongeye kumugarukaho cyane ko uyu mutoza uziho kuzamura abakinyi azi gutegura abakinyi uzarebe urwego yagejejeho aba basala Sara urumva yari umukinyi usa nkaho yari yarangiye kuko uribuka muri Chelsea byaramunaniye akatira muri Roma rero Roma yongera kugaruka ariko ubona ko aho uyu mutoza wa Liverpool amuzaniye Liverpool ari kubica bigacika ndibuka ariko aravuga ko yironkeye itarahejeje kumugora kumusinyisha nawe rero ntiyamutengushye muri Man City ho haravuga iki Man City irakuzanira abakinyi babiri babongereza kapitene wa Aston Villa Jack Grealish ndetse na uyu kapitene wa Tottenham ntabwo ari kapitene vice kapitene wa Tottenham uyu mwataka Harry Kane nawe araza muri Man City umwaka utaha ariko TK kubona Harry Kane agomba kuza muri Man City yego turabona kumenga yo baje gusubirira Sergio kuntu agwera aheruka kugenda ariko oya na Sterling na Mahrez aba nabo bazagenda
Guardiola we yarabivuze yavuze ko aba bakinyi atari abakinyi azifuza muri uyu mwaka ariko ico turiko turabona hari vyinshi bivugwa kuri Raheem Sterling na Pepe Guardiola ariko tugene turabe muri sezo iheze Raheem Sterling yari umukinyi yerekanye performance nziza cyane gose kandi aheruka no kuvyekana muri Ero ariko urabona ko ibyo ntiwabibwira Pepe Guardiola yatagushaka ntabagushaka wibuke diri koroture nako yayature amini yature yamugendane ari hose gose cyane yamukinaga neza muri Man City ariko yageze aramubwira ati Okay, reka tuve muri Man City tugende mu mugwi wa Paris Saint-Germain aho umugwi wa Paris Saint-Germain ejo aho wagira imyimenyerezo harabonetse yo uwo bavuga ngo intare y'ugwanwa ari we Sergio Ramos izajya Sergio Ramos muri Paris Saint-Germain yamaze gusinya ari mu myitozo kandi barishimye gose cyane kubona ko yamaze gushika mu myitozo hariho na n'ugwanwa ko Paris Saint-Germain hagati ya Cristiano na Messi hari umukinnyi umwe ushobora kuhaza na cyane bagomba kuyigira ikipe y'isi bagomba kuyigira ikipe y'isi muri Paris Saint-Germain ari Ramos aheruka gushika mu myitozo mu mugwi wa Paris Saint-Germain hariho na Hakim Ashraf uramubona umukinnyi wa kera wa Real Madrid yahora muri Inter de Milan yakinye zazatumu nawe yahageze basa n'abaryohewe cyane gose bahuriyeyo ko Messi ashobora kuza muri PSG diri ya Messi uko turiko turayibona ntabwo Paris Saint-Germain ifise amahirwe menshi gose kwaza muri Paris Saint-Germain ariko Messi nta kipe arasinyira nta n'icyo aratangaza bishoka rero PSG ishyizemo amafaranga Messi ashaka kugenda inkuru yimbitse kuri Lionel Messi TK nuko izisatiko teravugana narasinya amasezerano ariko kuba mwegereye barakubwira ko Lionel Messi yari yamaze kubabwira ko yomanza karindira guheza Copa America kuko Copa America nico kintu cyambere yaragombye guhivyishima abanyargentine batko abanyargentine bavuga ko yaramufitiye ideni TK izisare turiko turavugana ari mu biki agomba kuba asubira mu biganiro n'umugwi wa FC Barcelona sindiko ndabona ko Paris Saint-Germain igomba kugira amahirwe yo gutsinda Lionel Messi amahirwe ya Cristiano noyo urayabona utangana te kuba yaza muri PSG amahirwe ya Cristiano Ronaldo turabe ibyo yakoze muri Coupe d'Europe ni ibintu ku myaka yiwe bishobora kutweka ko yigenjeje neza tugene turane aheruka kubana Mel Bitel muri Coupe d'Europe iza no mu Butaliyani yabaye Mel Bitel ariko amasezerano ye ari kurangira muri Inter muri mu ikipe ya Juventus amasezerano ye urabona ko nawe ari free agent wose ubibona ute iyo deal ya PSG cyane ko umukinnyi nka Cristiano no umukinnyi ukunda guhindura miliye cyane yavuye muri Portugal ajya muri Man U mu Bwongereza aca muri Real Madrid muri Espagne ajya mu Butaliyani abantu rero bakaba bavuga ati asigaje hagati y'Ubudage n'Ubufaransa icyo gihugu kimwe arerekeza muri ibyo bihugu ico ndiko ndabona nimba agomba kuja mu Budagi canke mu Bufaransa ariko ndabona ko nimba yifuza kuva muri Juventus dotire ndabona amahirwe menshi ariko arasekera umugwi wa Paris Saint-Germain reka nshuti bagenzi dutandukire ku bivugwa inyuma y'ibibuga TK vyakaba vyaba umukinyi Lionel Messi ideni yarafitiye abanyargentine asa nuko yaraye arikuyeho nkuko benshi babibona nkuko benshi babibonye izisatsi ko turavugana TK nagira nkubwire ko Lionel Messi yoba ariko araja mu bakandida ba Ballon d'Or umuvuga ko iki ku Lionel Messi Lionel Messi ni bisanzwe kuko ntajya bura ku rutonde ntajya rubura ku rutonde ruza muri Ballon d'Or ariko rero Lionel Messi azahura n'abandi bazahangana nawe na cyane TK reka ndaguha urutonde rw'abakinyi bane bafise amahirwe yo kuja muri batatu ba mbere bagomba kuhiganwa Ballon d'Or hariho Lewandowski uramubona muri Bayern Munich hariho ya Pologne hariho niwe wabaye Mel Bitel muri Bayern Munich yagize ibitsino 40 muri Bundesliga izisatse ko turavugana uratswa tacho izisatse ko turavugana ni mu mugwi wa Bayern Munich hakaba n'umukinyi wo hagati macacari mu mugwi wa Chelsea Jorginho
Jorginho akaba yaranigaragaje muri Ero Butaliyane aho yanatwaye igikombe ubwo atwaye ibikombe bibiri atwaye igikombe cya Champions League atwaye igikombe cya Ero atwaye n'igikombe cya Ero hariho Lionel Messi hakabona Cristiano Ronaldo reka rero tunyaraguritse twinjire mu buriya na Ngolo Kante ntabwo yazaho Ngolo Kante nashobora Ngolo Kante gituma aba bane bavugwa gose cyane ko bagomba kuja muri batatu ba mbere bari kubahiganwa Ballon d'Or Ngolo ntashobora kujamo kuko umenye ko ubufaransa bwiwe bwagarukiye muri quart de finale muri quart de finale ariko urabizi yatwaye Champions League kandi aba n'umukinyi witwaye neza muri iyo na cyane agomba kuba arimo ariko izi satsi ko turavugana Ballon d'Or bagomba kuraba ku giti cawe cyo bakoze none nkawe Landry Mandez ubona ko abakinyi batatu byibura FIFA izatoranya izatereka harati bitora abafana cyangwa abakunzi b'umupira w'amaguru umupira w'amaguru ureba batoremo batatu batoremo umwe batatu bona rinde nande uri korara muri batatu icambere coco Lewandowski yagize sezo nziza mu mugwi wa Bayern Munich ariko ihiganwa rya Coupe d'Europe ntigigeze rimuhira tugende turabe ego yabaye meilleur muri Bundesliga agira ibitsindo 40 kuba uri umukinyi ugize ibitsindo 40 ntugire ko ari ikintu kiba coroshe gose ariko muri Euro naho ntavyigeze yitwaramo neza wewe ngira amanota yiwe uri kurayabona hama tugende kuri Jorginho n'umukinyi yigenjeje neza cyane gose kubona n'umukinyi muri Premier League wabo babaye abakane ntihenze yababaye abakane ntihenze ariko bakora vyiza aja mu bantu batwara Champions League kandi abigizemo uruhara ejo yitwaye neza cyane ejo bundi naho tugene turabe TK muri mugwi wese kagiye go Butaliyano arafashije umugwi wiwe gusunika gutwara igikombe icuburayi kandi ari mu bantu bagerageje uburyo bwose bwo gusunika umugwi wese kagiye go Butaliyano tuve kuri Jorginho tuje kuri Cristiano Ronaldo turabe TK muri Juventus naho byagoranye kugira ibyo muri Champions League ko giti cyo Cristiano Ronaldo yarakoze kuko niwe wabaye meilleur muri tournoi ya nyantuza ya Euro niwe yabaye meilleur muri tournoi ya Euro akongera akabana mu butari muri Serie A urumva ko nawo nyana afisemwe amahirwe tuje kuri Lionel Messi we ahabwa amahirwe cyane ubundi tutagiye kure Lionel Messi ndetse na Jorginho abo bantu babiri bazava mu Ballon d'Or abo bantu babiri kuba bariko barahiganwa Ballon d'Or shobora kwemeranya nawe kuko tugiye kuraba Jorginho yagerageje uburyo bwose aritwara neza ku giti ciwe kuri Chelsea abatwara Champions League bongera batwara Coupe d'Europe bombe byo byose ko mukinyi ariko nkaca nongera nkagaruka sindigera mbona ko hari umukinyi wo hagati akunda kugira amahirwe yo gutwara Ballon d'Or benshi nkuko mwama mubibona atari mu 2006 twigeze kubona umudefenseur w'Ubutaliyano yaritwa Cannavaro yatwaye Ballon d'Or tigeze ivugwa n'umudefenseur niko navuze ariko ijya Ballon d'Or tigeze ivugwaho n'abantu benshi gose cyane ugiye kuraba kijya gihe Thierry yarahejeje gutwara Premier League umenga muri Arsenal kandi yarahejeje gukina finale ya Champions League ukaraba ibintu nkabije benshi baravuze ko ijyabo barayimwivye ariko itsindira inde Cannavaro noneho tugiye kuri Lionel Messi ico tubona cyamusonetse ni Gardeni yarafite abanyargentine uwo yatwaye Copa America igomba kumusonika ikindi naco tugera tera mu mugwi wa FC Barcelona naco yigeze ikora ikinini yakihambije ariko FC Barcelona yagira ku muvuduko wa Lionel Messi akaba yaranabaye niwe yabaye na Pichichi yabaye meilleur muri Espagne noneho rero ikindi kiriko kiramusunika gose ntijazi nagiye Lionel Messi ikindi naco uramenya ko Copa del Rey yayitwaye yigizemo uruhara araba n'umukinyi yagize umukinyi w'irishano
none bavuyeho agenda muri Copa d'Amerique. Copa d'Amerique ikintu cyose yaragitwaye naco atigeze atwara. Yangayo nguko rero yari Soka 21 icyo tugushishikariza wowe utarakora subscribe kora subscribe kuri Soka 21 channel yacu nawe wayikoze kandi Imana iguha umugisha mukomeze mukora like ku biganiro byacu mu bisharinge kugira n'abandi babibone ndetse dukore comment tuganira murakoze cyane yari TK hamwe na Randire Mandes kwizera nagasaka. Intambanyi iri kirabera hagati y'inyinyurana ya vice president na president, ariko iyo byagenze gutyo kuko iyo yaba vice president yaba president aho iyo yose ni komite yose itivaho abafana bagatora indi komite.